Muraho neza, nizere ko mukomeye aho muherereye hose ku isi, twe turakomeye turashima Imana, aya masaha Nyagasani udufashije tukageza kuri ano masaha, Imana ihimbazwe. Rero turaje ni rya tara ry'Umurenge Official, twari tumaze igihe tudakora, amashuguri ni menshi ariko igihe tuzotubona umwanya tuzotuza tubane hano kuri channel yanyu, kuri channel yanje kugira ngo dukomeze tugendane inama aha ngaha tunabagezaho n'amakuru atandukanye hose ku isi uko bimeze. Rero mbahaye ikaze kugira ngo tubane kandi nakomeza gushimira abantu bankunda, abantu baza banzirikana bakaguma bakambaza kudakora, kudashiraho ikiganiro, murankunda ni ukuri nanjye ndabakunda kandi nagarutse ndi hano, muza mukomeza nyine kuriya muri mukuma kumbaza mubwira gute, muza mukomeza kuza munkunde mundebe, munkorere subscribe, abantu batanzi ndi Nyankumure Chantal, korera nyine kuri kino kinyamakuru, muza mukomeza muze munkunde nanjye ndabakunda. Rero aya masaha nihanganishije abantu bari haruguru mu ntambara, ni ukuri biragoye, ubu ngubu murabizi ibihe turimo ni ibihe bigoye, ibihe by'intambara, ibihe akarere kose kari mu guterwa, ejo biriwe mu ntambara impande zitandukanye, ku Ndondo, biriya bice byo mu Minembwe, ariko hose umwanzi agatsindwa. Imana y'Umurenge iracyahari kandi hari umunyamakuru ukunda kuvuga ngo mu Minembwe ngo haranyerera. Mu Minembwe haranyerera ni ukuri, uzohagera wese ahifuriza ikibi hazanyerera. Hazanyerera rwose ntazabona amahoro nawe kubera kuko atifuriza abandi bantu amahoro. Ubundi iyo utifuza amahoro, iyo wifuza amahoro uba wifuriza undi muntu nawe kugira ngo abone amahoro, ariko iyo wifuza kubura amahoro niyo mpamvu nawe ubuza abandi bantu amahoro. Rero nta mahoro, n'abayatubuza nabo turi mu kumva uko bimeze mu bihugu byabo, nta mahoro nabo bafite. Niyo mpamvu nkomeje kwihanganisha abantu bari mu ntambara, natwigwaneho niheza kuraje, hamwe n'Imana yabo izibafasha ikabafata ukuboko rwose. Twigwaneho, muri abambere, ni mwebwe tubafata mbese muri imbere y'ibindi bintu byose. Sinzi uko twobagereranya, M23 na twigwaneho muri abantu b'agaciro mu buzima bwacu. Iyo mutaba muhari ubu nyine Minembwe iba yarasambutse, iyo mutaja kuba muhari ubu nyine nta muntu uba ukivuga ngo muri Congo hari uwitwa umunyamurenge uba ukibayo, ariko kubera ya Mana na M23 na twigwaneho tuzarutsinda. Rero turongeye turagarutse kandi ibyo ngibyo ntibyari bitambutseho, ni uguhereza abantu kwihangana mu bibi, na Bibiliya irabivuga neza ngo mu bibi no mu byiza ni uguhora dushima Imana. Rero n'Abanyarwanda bari mu cyunamo ubu ngubu nizere ko cyatangiye, ariko bahaye pole mwihangane, ibyabaye ntibizongera, ibyabaye ntibizongera rwose, ni nabyo turi kugwanira natwe, ni nabyo mbese turi kugwanya. Umuntu wese utifuza undi muntu amahoro, utifuriza undi muntu ibyiza, nawe nta mahoro uzogira. Niyo yaya ngaya mwabujije mu Rwanda, niyo mwamushaka kubuza Abanyamurenge, Abanyamasisi, uwitwa Umututsi wese, niyo mpamvu mwamushaka kumubuza amahoro nk'ingene mwayabujije mu Rwanda. Ariko hamwe n'Imana yaremye Umututsi ikavuga ngo Umututsi agomba kubaho, rwose tuzabitsinda kandi irahari. Ufite imyumvire wese mibi niwe mubi, ariko ubwoko ntabwo ari bwo bubi.
sawa rero ako ni akari gaciyemo, ariko uyu munsi hari inkuru tugiye kuvugaho, inkuru ejo yagumye kuvugwa n'abantu benshi kandi idashimishije, ntishimishije mu buryo abantu benshi bakomeza kuyivugaho ari ugukenera kuguma guharibika abandi, ntabwo ari byo. Abanyamakuru ubundi twebwe yego tuba tuba aba mbere bo kuvuga inkuru, ariko tuba tuyivuga mufite ibihamya, mufite kuvuga ngo ndavuga inkuru mpagazeho kandi mbona iri ukuri, atari iyo kubesha, atari iyo kugira gute. Mwumvishije ejo inkuru ivugwa ko abantu bakosanye bajanye muri za polisi, noneho umuntu akibaza ese ubu bubi bwabaye abantu basigaye bagira ni ububi nyabaki? Habayeho hari abantu abadamu babiri, reka mbite ko ari abadamu n'undi ni abadamu, bari basanzwe ni abavandimwe, ni ababesto, urumva ni abantu baba bishikirana, bapfa akantu gasanzwe. Rero muri izo nzira zo kugapfa niko haje kuviramwo n'ibindi bitari byo, mwumva abanyamakuru bari kuvuga ngo basa nk'abamwishima hejuru, bavuga ati nawe uvuga abandi, nawe uzugira gutya, bigatuma basa bamubyina hejuru, bavuga kuko ibyabaye bisa nk'aho ari byiza kandi atari byiza, ntabwo ari byiza kandi biriya bakora ntabwo ari byo. Umuntu ashobora gufata ifoto y'umuntu utari we, wambaye ubusa, akeneye nje kumparibika cyangwa guharibika undi mugenzi w'undi muntu, gusa agafata undi muntu wambaye ubusa, kuko amafoto ntiyobura y'abantu bambaye ubusa, agahita azana ifoto y'undi ashaka guharibika muri kino gihe, akamushyiraho, akaba ari wa wundi ugaragara kuko ari we wambaye ubusa kandi atari we. Murumva iriya face swap baza bakora, ntabwo ushobora kubifata nka mparibika undi muntu gusa, niyo face swap uza wumva baza bavuga, kaba muharibika akavuga ngo ni naka, uyu ni naka, kandi n'abatabizi ko babikora bakama bemeza neza ko ari wa wundi kandi atari we. Rero icyo mwa mushaka gushyiraho ku babyeyi, njyewe nicyo cyane nshaka kuzana. Ibi bintu nibwire ko bari barabiciye mu bantu, bavuga ngo abantu bazoza baguma kuzana amafoto y'abantu bambaye ubusa, y'abantu nibashake biba bihari, cyangwa kandi nabo baba baramukoreye face swap, kuko nguko nyine abenshi babikora gukenera ngo baharibike abandi bantu, ariko mwarangiza mugasa kandi mukabizana hano barabibujije. Ese ibyo bintu ni iyihe nyungu tubifitemo mwa banyamakuru? Nta nyungu abantu bafite yo kuzoza baza guharibika ababyeyi. Ubundi kuva mbere twagumye kubivuga, turavuga ngo abantu nizoza nkosana na naka, nimuvuge wa wundi ku giti ciwe, apana kuvuga ngo muje kuvuga muza n'umuryango wose muwushyira aha ngaha, muza n'umubyeyi we mumushyira hano. Ubundi abanyarwanda bakunda kuvuga ngo icyaha ni gatozi, uwagikoze niwe ugomba kugihanirwa, ariko ntimukaza mumara kuzana muzane za nzika zose mwashyize ku muntu ngo yavuze abandi, yagize gutya, mutangire muse nkabagira gute, kabimushyiraho mubimurundikeho kugira ngo muvuge umubyeyi wiwe kandi atari byo. Njyewe ndabihakana, ntabwo ari byo. Iriya nimba ari face swap bakoze, nibyo bakoze, nimurangiza mutangire guharibika umubyeyi w'abandi. Basi nimba uriya mumusuzuguye,
mwaretse kumusuzugurira umubyeyi, mwaretse kumwanikira umubyeyi. Abantu mugende mwitonde, muza muvuga amakuru y'ukuri. Nimba yakugiriye nabi mwishure iwe ku giti ciwe, ariko ureke kuzana umubyeyi we ku muhanda. Ntabwo ari byo, jewe ndabinenga ni ukuri, ndabinenga. Kandi wanareba n'umuntu ushaka kumuharibika, niwe wa wundi nawe barakoze igitendo isi yose yamenye. Isi yose yamenye, kandi iwe ntiyanakora n'iciza, agakora ikibi kirenzeho noneho ngengabitekerezo z'abantu. Yarangiza akaba ari usubira kandi kwanja, kandi kuzana akavuyo mu muryango, kuzana akavuyo muri famiye, kuzana akavuyo mu banyamurenge, kuzana akavuyo mu bantu bose, kugira ngo abantu bose banje kandi bagongane. Nawe yarakoze ikibi akavugwa, yarangiza agasubira kandi akanja, kandi akagaruka agatangira kandi guteranya kandi abantu. Icyo ntabwo ari byo. Aho tugeze ubu nyine tugeze kure kabisa, mu buryo undi muntu atekereza kwicisha undi muntu, ukavuga ngo nimba jewe runaka, nkama mvuga ngo jewe runaka, nimba untanze uzonyice, jewe nzaje mu kuzimu mbere yawe, kandi jewe ningutanga nawe uzombanziriza mu kuzimu. Yemwe tugezaho, abanyamurenge tugezaho kumva kuko ngomba kwica mugenzi wanje w'umunyamurenge, ngomba kwica muramu wanje, ngomba kwica umuvandimwe. Niki cyabaye? Satani yagiye yinjira mu bantu, mwaretse tukamenya ko iyi Satani ko ariyo, tukayigwanya. Mureke tugende tumenye Satani ko yahagaze, kandi ihagarara mu miryango, ihagarara muri famiye, ihagarara mu bwoko, ihagarara noneho yahagaze no mu gihugu. Twebwe noneho nyine iki gihugu cyacu cya Kongo nyine nico yagiye irarikamo ngo irangize, igenda irikura abantu nyine, abari muri za Kenya, abari za hanze, abari hehe, none hose yamigenda hahandi nyine ba bantu bagiye bagenda bagira, abariho yamigenda nyine igenda iri mu kwa migenda irekura n'ikibyana byayo mugano, n'ikibyana bya Satani. Nivyo biri mu kugenda birekurira mu bantu, abari Kenya, abari hehe, bakagenda basubiranamo, nta n'ikintu na kimwe bapfuye mwabantu. Murekere aho ngaho. Icyo polisi yakoze murakizi kandi namwe neza. Wewe wa muntu we usubira kandi kongera kuzana polisi, kandi reka gusubira kandi kugarura polisi muri famiye. Rekera aho ngaho, kuko ndago nizere mu mezi yashize mwabonye ko hari abanyamakuru bafunzwe batagira uko bangana. Abantu barenga 11 bafunzwe, kandi bagafungurwa mu mafuti. Rero noneho kandi uyu n'uwundi nawe kandi ko haraye ufunzwe kandi twumvishije, kandi ko Nyagasani wenda yamugiriye neza akavamo. Kandi noneho ikibazo cyabaye wa wundi ya nshuti yawe witwaga ngo ni inshuti, witwa ngo niwe uzi ukugirira nabi, ujye wagiriye neza niwe uzi ukugirira nabi, urumva? Kandi noneho akarusho akaba mwene wabo, akarusho akaba umuvandimwe. Wibuke kuko umuntu ataza yigira ku giti ciwe. Uko sinigize nje nyine, ngizwe n'umuryango wacu, aho mvuka ngizwe n'umuryango wanje, aho nshatswe ngizwe n'ubwoko bw'abanyamurenge, ngizwe n'ubwoko bwose Imana yaremye. Aho niho nshamikiye hose, kuko sinshamikiye gusa kuvuga ngo ni muno mu waje gusa honyine, wapi. Mu bwoko bwose umwana w'umuntu waremwe n'Imana wese uko agushamikiyeho, kubera ko ashobora gusanga njewe ndi mu kibazo akakinkuramo, uwo ntatekereza akakinkuramo, uwo ntibwira akakinkuramo. Ariko se nimwanje izo nzika mukanja kugarura ibyashize,
ivyahise ivyo twebwe twari tumaze kwibagirwa, ivyo abantu bari bamaze kwibagirwa muri bo, mugasubira kandi mukaja kubizura kandi ko murabona ko ivyo bintu bizogarukira he? Ibi bintu bizagarukira he mwa bavandimwe? Mwakwitonze mukubahana k'abavandimwe, mukumvikana. Iyo rya polisi kandi riza ni ukuvuga gute? Hari naho tuzogera noneho hatakiri polisi, kuko ahantu hose ntituzogera ngo polisi 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 polisi. Hari aho uzogera polisi ikakwihakana cane, siko buri gihe polisi izozama yumva gusa ngo yumve kuko ari wowe uri mukuri gusa, abandi batari mukuri. Wapi, so ntibizaba. Rero mureke guharibika umuvyeyi w'abandi, mumureke. Nimba muzoza muhangana, muza muhangana n'abanyamakuru banyu, bagenzi banyu, ku giti ciwe, ariko muza mureka kuzana ivyo hirya no hino hirya no hino hirya no hino. Murekere aho ngaho, dukundane nk'abavandimwe. Ubundi abanyamurenge twe twagakwiriye kuba turi muri bino bibazo byo ku ma YouTube, ahubwo twari kuba duhagurukira, kandi nibyo twese dukwiriye guhagurukira abanyamakuru, tugahagurukira kwamagana ibibera muri Kongo iwacu, kwamagana ibintu bitubaho, jenoside baba dukorera, akaba ariyo duhagurukira, tukareba ko amahanga azatwumva, tukareba ko abakidukunze bakomeza kutwumva. Ariko nimwaje mukaza muhugira ku bidafite umumaro, mbona ari ibidafite umumaro, ku by'amavideo z'ibiki, ibyo ni ibidafite umumaro. Kandi mu yandi moko byararangiye, byavuyeho, ubundi babona video nk'ibisanzwe. Ariko twebweho turacyabikomeje, turacyabigagaje, kumva ngo byacitse, umuntu yasohoye video tukumva byacitse, byagize gute. Bazaza banabafunga, umuntu uzoza uzana video y'umuntu yambaye ubusa, bazaza babafunga, kuko ntibyemewe kuza guhari umuntu hano ngo umuzanire video uyisohore uyishyire aha ngaha. Reka uje kubutangaza se, uje kubucuruza? Cyakoze ni igitangaza, hari n'abanyamakuru bari mu gucuruza amavideo y'abandi, amavideo y'abandi, ukagenda ukamenya ngo ufite video ya naka, nkuko ufite video ya naka, amavuga ngo nkaguhamagara kakubwira ati uranyishura amafaranga ya nayo, niwo ntagushirira video yawe hanze. Nawe uhera ukavuga ngo mana yanje, aho kugira ngo ino video uje hanze, reka nkora ibishoboka byose n'utw'umwana wanje yaragiye kujya tumuhereze ndebe kuko njyama kabiri ntagira gute ndaseba. Ariko mwabanyamakuru mwe mwabaye gute? Uwabaroze ninde? Mugani wa wundi ngo ninde wabaroze? Uwabaroze ninde akabarogera gushakisha amafaranga muri izo nzira? Mwayashakishije neza, mukareka kuvuga ngo ko muracuruza amavideo y'abandi. Icyo mvuze njewe ngihagazeho. Hari abo nzi bariye amafaranga y'abantu, y'umuntu, bayamujya kubera ngo kugira badashyira video yiwe hanze. Ese ubundi mwaza mubona nimba hari umuntu uyibahaye mukayisiba? Njewe ndabarahiye ngo ni ukuri, amavideo amaze kunyuraho ni menshi cyane, kayabona inza nyabona ngahita nyisiba, ubwo ngahita nyisiba, kavuga mana, ese umuntu muzima yaje kubona nkabona ngo mbitse kino kintu muri telefone yaje, ndi umusazi, mfite ubwenge, meze gute? Ndayicuruza se, ayo mafaranga bampereza azamarira iki mu buzima? Ko nta n'ikintu na kimwe yamarira. N'abajya miliyoni irashira, kandi noneho uyiriye mu mafuti ameze gutyo, ni nk'icyaha, niko nokubwira, kugira ngo kuragurisha umubiri w'undi muntu, niko bimeze. Uba uri kugurisha undi mubiri w'umuntu kugira ngo uwucuruze, naguheza amafaranga ushobore kandi upasirize undi nawe amutera ubwoba, undi nawe asure kandi ngaho karagira gute, karayicuruza nayo. Namara bizatwara iki? Bizagere kuki mwabantu? Mwarekeye aho ngaho kuza dukora ayo mafuti, tukavuga amakuru atureba,
atureba ayo mvuga nayo y'intambara, niyo atureba kuko niyo aturajije inkera, niyo ababyeyi bacu baba babura uko bagira, tukabyamagana kugira ngo turebe ko ababyeyi bacu babaho amahoro, ariko tukareka guhunamira mu bidafite umumaro. Biteye agahinda cyane, biteye agahinda n'umubabaro kubona ko ari twebwe twagakwiriye kuvuga ngo ko turavugira igihugu cyacu, ko turavugira abavandimwe, ko turavugira abagowe, tugahunamira mu bidafite umumaro. Kandi noneho tugafungishanya n'abahunze intambara, ko barashika aho igihugu bagezemo nacyo ko baragifungirwamo mu mafuti. Uhunze intambara ngo niwe batakwicira iriya, ariko uzoze gupfira mu gihugu cya Kenya uhaye ufungwa uzira ibintu bitariho. Twakwihaye agaciro kandi twarangiza tukagaheza n'ababyeyi bacu batubyaye, tukagahereza n'ubwoko, tugahereza isi yose agaciro, kugira ngo tugende ku mugozi umwe, kugira ngo turebe ko tuzanesha urugamba, kuko ruriya nirwo rutureba cyane. Mwa bantu mwe, rero byambabaje, simbabeshe, gusa kwari ukuza kubaheza inama no kubwira abakunzi banje, ababakurikirana, muze mukomeza mutugendera inama, mugendere abanyamakuru bose inama, mugendere abantu inama, inzego zose inama, kuko muri ino si nicyo bivuze, turakenerana, urankenera naje ndagukenera, bigatuma tugira gute, twubahana twese, tuza twubahana kandi dusenyere ku mugozi umwe, turekane by'amafamiye kuza twinjirana mu mafamiye y'abandi, kandi turekana na biriya bintu mwamukora ngo polisi na ryari kweri, kandi muzi icyo yakoze. Mwagakwiriye gusa kandi kuzuzana polisi mu buzima bwanyu, abo tubwira ko barumva, kuko nibo babikoze, ni nabo baba babikora kandi ubu. Rero murekane na polisi ntimuzobuza muguma kuyitabaza mu buzima bwanyu. Sawa rwose, ndabashimira, nari nshaka kubagezaho iyo nkuru, kandi nabashimira ku bantu bakomeje kunkorera subscribe na share na comment, mukomeze mubikore n'ubundi, kugira ngo tukomeze tubagezeho amakuru atandukanye. Turi kumwe kandi ndabakunda, tuzagaruka.